Бисмилла, ошо эң жакшы бир адамга бөлүнүп болсун. Көрүңүз. Өзүнүкүн алган. Бул жерде Сагыналиева Венера деген эже экен. Алло, саламатсызбы? Венера эже, сизсизби? Biz Kut Kuruluş Kampanyasından çalıp atıyoruz. Siz bir kvartira oturup aldınız. Erten geliniz Ece, sizin padarkanızı veririz. Barınızlara ilgilik, peşindeli adamlar kes. Bu sertifikatlarını üye alsanızlar bu bizden. Sertifikatlarını minus koyup üye veririz arzan. Hazır tem böyle 60 aylık transformasyondan çıkartıyoruz. Birinci oldu Kırgızistan'a Kuday buyursa. Tabi niyetlerimiz var yıldan yılga 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl Kuday buyursa 15 yılga çeyre atanabız. Biz de Oğuzlardan, İtalyandan, Piktor'dan kemimesiz Kuday şükür oşumarga жараша gözümüz, kolumuz, başımız var. Oşumar kılgan sistemanı biz de Kırgızistan'a kılabız. Rahmat, үйүңүз кут болсун. Сизге буйруптур. Куттуктайбыз. Жакшы үйлөрдөн болсун. Бул үйдө кыз чыгар, ул үйлөп тойлор болсун үйүңүздө ар дайыма. Ушуна пешенекине сизге буйруптур ушул 24 адам, 23 адамдын ичинде сизге буйруптур да. Бул дагы бир бакыт өзүнчө Кудай таандырып элеген. Рахмат сиздерге. Ийгилик, бекем кармап жылдыра бериңиз. Балдарды чоңойтуп, уулдарды чоңойтуп Кудай буйруса. Баары жакшы болот Кудай буйруса. Чоң рахмат сиздерге, ишиңиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Кардарларыңар көп болсун, аябай кубанычтамын. Толкундан эмне деп айтарымды билбей турам. Рахмат, чоң рахмат силерге.